reka nawe nkutubwira izina rye. Yego nanjye ku mazina nitwa Irakoze Janvier. Reka rero tudatinze mu magambo tubwire umutumirwa wacu aduheze ubuhamya, ariko mbere yo kuduheza ubuhamya nabanze yibwira abadukurikiye kugira ngo bamumenye neza. Nanje amazina yaje nitwa Nyatoto Nyamahoro. Umusinzira. Wacu ni mu Bibogobogo. Kabatuye hano na Kivaye. Mu Bibogobogo, wabaga mu Bibogobogo hagana he? Mu Bivumu. Wabaga mu Bivumu. Ubu nyine hano na Kivaye. Umeze neza ariko? Meze neza. Na Kivaye wamaze igihe kingana iki? Amaze imyaka 3, uyu ni uwa 4 ntangiye. Nageze hano 2021. Hari ahandi wowe warigeze kuba mu nkambi cyangwa nibwo bwa mbere utuye mu nkambi? Nibwo bwa mbere. Reka nanone tukubwire nawe utarakora subscribe kugira ngo kandi aho ngaho kugira mu biganiro byacu tibikaza bigucika. Tugize igihe dushaka ibiganiro nk'ibi, dushaka abavandimwe nk'aba badusangiza amakuru y'intambara yabaye mu Bibogobogo ndetse n'ukuntu abantu batetswe. Murabizi ko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge n'ubu bamwe batemera yuko intambara tuterwa na Mayimayi na Wazalendo ndetse na leta ya Kongo, ariko abenshi bakavuga yuko ari abanyamurenge ubwabo bateje intambara hariya. Ariko uyu ni umutangabuhamya ukomeye watetswe amara igihe kirekire mu maboko y'abanzi, Imana imukurayo. Twigeze kubazanira undi kandi rimwe, ariko uyu niwo bari bajanye. Rero reka tumuheze umwanya kugira ngo atangire aduheze ubuhamya. Intambara yabatetse cya gihe uribuka iminsi yabereyeho? Ngaho tange. Intambara yaje umunsi wa 3. Hari mu gitondo kare twari dusohotse mu kanisa rya mu Rukerera. Turangiza mu Magunga hatewe. Kumva amasasu. Tubona amazu karasha. Intambara irakomeza irazigera ku Kavumu. Turiko tubibona irazigera ku za Rulimba zombi. Irabarari aho ngaho. Ngo buce na 4 baraza baja mu Magajo baja no kwa Semwanuke kukabinga aho hantu abahazi nyine barahazi. Natwe turahunga tuva mu hana iwacu kuko iwacu na hantu hagoye cyane. Hantu hose ira mu Bibogobogo nta buhungiro buhaba. Ariko kandi mu Bivumu twabuze aho duhungira. Muri 1996 abantu bahungiye mu Gweba bashirayo. Noneho iyo ntambara ngwize tubura aho duhungira. Badutekereza kuja mu Gweba kuko niyo nzira twari tuzi ko abandi bagiye mu Bibogobogo. Tukaburaga aho tuja, mutumare turahunga dusehe ibintu byose dushoboye mu mazu. Turabihungana tuja ku musozi uri hirya y'amazu, ni hagati yo y'inzira ija mu Ruhinamavi uja mu Gweba. No ku Kagezi tuja ku musozi uri hagati w'Igiheka. Tuhageze uwo munsi nyine wa 4 turahirirwa. Bamwe baraharara abandi baje kurara imuhira. Ngo buce mu gitondo bajya baraye imuhira baraza mu gitondo cya 5. Bageze aho ngaho bahaguma ndetse bukiye mu gitondo inka nyine zabo bantu bari bahungiye aho ngaho ndetse n'abandi barahungiye ahandi bari bazijanye ku musozi wo ku Kagezi. Nikira ngo ndetse haba amabuye menshi aho ngaho, haba n'imirima. Ngo buce uwo munsi wa 5 barangiza inka ziri mu murima. Kuko abantu batari bazi ko intambara izogumaho, baravuga ngo reka baje kubaka urupango rwo gushiramo zanka. Hagenda Papa Butrose, hagenda na Merci, hagenda na Gatutsi. Gatutsi uriya wishwe bombi na Merci. Na Merci wishwe nawe? Nawe yari yagiye. Ndetse n'abandi bana bari bagiye nyine kubafasha bari bajanye. Gatoya wari uvuze ko hagiye Papa Butrose na Gatutsi na Merci. Kandi abo bose baritavye Imana ntabagihanye. Pole cyane. Bagenda kubaka impango z'inka. Baja kubaka urupango rw'inka. Barangije kubaka bakiriyo bataraza. Twe haye twari
twari tumaze gukora kuko iyo abantu bari mu ntambara muzamukunda ngo mugaburire abana hakiri kare. Tumaze gukora tubona batinze, duhaye abandi bana ibyo kurya barabashiriye ngo bashike barafunguye. Merci na gatotsi ndagira ngo twaba tubabaza ngo se mwabashangwe n'abana bazanye ibyo kurya, baratubwira ngo bariye. Baraje bashyize ahandi twahungiye, tubona barahashyize gutya, twumva bararashe mu muhana, twumva barashe haruguru yacu kuko twari ku musozi. Turamanuka uwo musozi, twari kumishije barashe, tubona abana twise n'umuhana. Turamanuka twika umusozi muremure tuja mu mabuye. Iyo hataje kuba abantu byenda bahazi, tabashitsi bari kuhamenya kubera yuko twari twamanutse umusozi kandi twari abantu benshi cyane. Ni bake bari bahungiye ahandi, ariko abandi benshi mu muhana naho bari bahungiye. Nuko turagiye twicara aho ngaho. Noneho abapasiteri iwacu, pasiteri Semukeha na pasiteri Mupenda na mabukwe ni nyina wa Nyamahoro abiri iwacu baramuzi, bari bahungiye ku musozi wo ku Kagezi hakurya aho twari turi. Bajya ba mayimayi, bamwe bari baturutse mu Tubondo, abandi bari baturutse mu muhana nyine w'iwacu bamanuka. Bose bageze nyine hajya ku giti, niko baza bahita, baja mu Tubondo. Barangije bamwe baratambika munsi y'uwo musozi twari turiho, haba n'uruzi icambu baza bashoramo. Bamwe bajabutse hajya abapasiteri bari babarangije se, babarangije abo ni bajya bari binutse mu Tubondo. Barajabutse hajya nyine bapasiteri bari tubona barabirukanye kuko twari hakuno yabo. Barabirukana, bariko babarasa amasasu menshi cyane. Barangije bafata abana babiri barumuna ba Nyamahoro b'abakobwa Bigeni na Nyabasenga. Barabafata tubona ko babazamukanye, turavuga ngo barabajanye, barabatetse. Biratubabaza cyane aho twari twicaye, bana no kwiruka bari birutse nyine barabafata. Nuko mama wawe nyine nawe yirutse azi ko ari kumwe n'abana, ariko ageze aho bari bageze asanga nyine abana basigaye barabajana. Nuko tubona ko babazamukanye umusozi, barabarenza umusozi, turi aho ngaho mu mabuye. Babandi bagiye kubirukana, abandi bazamukana umusozi twari turiho, barawuzamukana, abandi barawumanukana aho twaciye. Bagenda bariko bakarasa hagati aho turi, bararasa kugeza batugezeho. Bose baza barasa bataratugeraho, bariko barasa gusa. Noneho barangije kujya bariko barasa, bose baduhuriyeho, abaturutse fo n'abaturutse haruguru, bose baduhuriyeho. Bagenda bahishura abantu kuntu nyine abantu bari bagiye bihisha. Baraduhishura, baratuzamukana, ndetse hariho bamwe bari basigaye, nasigaye muri iryo buye wihisha. Oya, ntabwo nanihishe nyine, nari nkiyampeye ku mwana, turi kumwe n'abandi. Abadafite abana bamwe bari bazamutse, n'abandi bari bafite abana bari bazamutse imbere yacu. Nta muntu bigeze barasira aho babakuye, aho babasanze? Aho badusanze nta muntu baharasiye, ariko baratuzamukanye. Bageze haruguru yacu yaho twari twihishe, habaho ibuye rinini cyane. Dusanga hariho shefu Makongo n'abandi nyine bari kumwe n'aba Merci, ubwo bari bahagaze nabo ariho bariko barasa Makongo, umushefu nyine w'iwacu mu Bivumu. Bariko bamurasha amasasu 3, baramuhusha, ariko ayo masasu 3 yishe abantu 3 bo mu Nyamurenge. Hari harimo Abarundi n'Abanyarwanda, ariko bari abana bacu kuko bari abakozi bacu baje kera. Ndetse umwe nyine yari umukozi wa shefu, n'undi mwana w'Umunyarwanda nawe yaramureze, yageze muri wari umwana muto cyane. Nibo bahaguye, bariko barasa shefu nyine bakamuhusha isasu bagafata umuntu. Aho tubasiga intumbi 3. Tugeze haruguru naho turasubira kandi dusanga bahikiye sogokuru muzehe wacu Yosefu Isagatutsi. Dusanga naho aho bari bihishe bamurashe,
urusasu barashe nyina Gatutsi iwe ruca mu kibero rufata ise nuko ngo urusasu barashe umukecuru yigwisha umugabo nibwo rwamwishe iwapfira aho ngaho nuko ngo aho hantu twasize intumbi zine n'inkomeri abari bakomeretse n'abapfuye nyine twabasize aho ngaho byari bibabaje cyane kubona abantu bapfa mukabasiga aho ngaho intumbi z'abantu kubasiga aho ngaho nuko baradushoreye naho bajya bari bazamutse mbere nuko twasubiye kubabona bajya bazamukanye hakurya bajya bazamukanye hakurya n'abandi bazamuye mbere gaho twakwishe hari bamwe bari bazamutse mbere barabajana natwe jewe nari kumwe na Messi n'abo basaza b'iwacu nyine shefu na muzehe Nuwa na data bukwe iso Nyajurama na Gatutsi nyine twari turi kumwe n'abagore nyine twari turi kumwe baratuzamukana ngo bageraho twari twahungiye mbere aho twari twasize ibintu babwira abasaza ngo nibaze ngo babaheze imizigo ngo ibyo kurya ngo bajanire abana ngo se abana baragenda bashike bagiki tubwira ndetse ngo none bamayimaye bavuga ngo baheze ibiryo by'abana bitware kuri bijyaga kuko abantu bari kwava mu mazu nyine mugahungana ibyo kurya amafu ibintu byose nyine abantu bari babijanye baragiye bakazafata umufuko muzima bakawukorera umuntu bamwe babaheza nyine ibiharage barajana abandi babaheza amafu barabikora nyine baratuzamukana mukabona se ari impuhwe z'abana bandi cyangwa nizo bari bashaka kuja kurya nizo bari bashaka kuja kurya kuko ntazo baduhaye baratujana baratuzamukanya ariko Merci we ntacu bamuhaye aho ngaho kandi Merci jewe twari kumwe na Merci ntabwo twatandukanye baratuzamukanye bajya basaza bagiye kubaheza imizigo batugeze nyine mu nzira turiko turangiza mu muhana baratubwira baradushorega baratujana abandi twari kumwe baratujanye ngo tugere ahantu imbere ndetse haba n'itongo ribaho n'urutoki kwangira abakunzi babwiye Merci ngo nahagarare Merci arahagaze bamuzanira ingurube barayihambira amaboko n'amaguru twari kumuje nako mubona barayimukoreye ndetse iguma kwamiriza bayihambiriye n'akanwa barayimukorera kuva tubayeho turabona umuntu mu bwoko bwacu yikorera ingurube bayimukorera ibone kugenda yamiriza ariko Merci bamukoreye ingurube iri kugenda yamiriza Merci baratujana bariko bagenda barasa muri abo bantu bari bajanye mbere harimo akana kanje k'agakobwa bari bajanye muri abo bari bagiye mbere bamukorera inkoko zine kandi ari umwana mutoya none bashitse mu matandukano aja kuri Nyagisozi naja kwa muzehe Safania imwe irahambuka inkoko maze guhambuka wari wazimuhaye arayifata abandi baramusiga natwe twari tukiri inyuma nta makuru yiwe nari nzahari ariko uwo mwana uwo ngo bafata yankubweza igihe ayihambirira wa mwana aragenda wenyine igihe yafatiye abandi yabafatiye kure kuko yari yasigaye wenyine yamaze kumbwira amakuru maze kumubona numva ico kintu kirambabaje kuko umwana yari yasigaye wenyine tazi yari asiganye na mayimayi numva ico kintu kirambabaje akaba ari umwana ungana gute yari umwana ufite imyaka 8 yari akiri mutoya hanyuma igihe bishe bari abantu vuze aho bazasira chef Makongo abo bantu batatu usanga bishe na muzehe se Gatutsi hari mwatekereje gute mwariko mubona ko muzusura kubaho bariko hari amagambo bazababwira bariko batubwira amagambo nyine yo kwica bariko bavuga ngo ubu bwoko ngo turi ubwoko bubi kandi nyine bariko batubwira ngo baratwica mu bitekerezo byacu twari dufite ko twari dutekereza ko tuzobaho kandi tubona nyine ko tugiye gupfa kandi nyine bizerekana ko tuzopfa twatangiye kubona bari bisha abandi nako tubona ko tutazobaho bakababwira ko bajanye ntaho batubwiye bariko badushorera gusa baratujana ntaho bariko batubwira batujana baratujana batugejeje mu kane je nari mfite telefone kuko ico gihe bazaduhishura bariko badusopa ico ufite bakakijana je nari mfite telefone nari mfite 35,000 z'amakongomani nyine wacu barazijana ariko wajanye telefone kuko bayijanye nariko mvugana n'abantu
bamaze kuyijana baguma kunshaka banshaka none bagasanga uyifite atari jewe uwo muntu yitaba bajya bariko banshaka bagakupa kuko bariko bavuga uyifite atari jewe nuko ariko nawe yagenda agira nkari bakamutelefona kugeza tugeze hakurya Gwingi bariko bamutelefona atangira kuvuga ngo se ninde nyiri telefone none ndavuga ati nana nubwo mvuga ngo ni yanje abaye impezi turagenda tugeze mu kane baratubwira ngo twicare ngo twese turindane kuko nyine abantu bose baje banganya amaguru bamwe bari bafite bashitse imbere abandi nyine bakiri inyuma abandi bikoreye baravuga ngo turindane turicara tumaze kwicara barantelefone kandi wa muntu aravuga ngo na telefone ni yande ndamubwira ngo ni yanje arayimpaye amaze kuyimpa tuvugana na musaza wanje Gitimbwa niwe ariko mvugisha yari hanze kuko nyine yazamvugisha yumva ufite telefone atari jewe aravuga ati abantu izari zose bagize ikibazo nuko bayimpaye Gitimbwa arambaza se yarampamagara amaze ngo se ngo babajanye nuko nyine yambaje ndabonye nyabatujanye ngo none turi he kuko ari muhira hazi ndamubwira ngo turi mu kane urumva kuva mu bivumu no mu kane nawe mushe nyine ko batujanye aramaze ngo se ndifite abana bangahe ndamubwira mfite abana 3 kuko abandi bamwe bari bajanye na se ise yaragiye muri bajya bagembere se oya isi we yari yasigaye mu nka icyo gihe yari ataravuye ku rupango iwe yari atarava ku rupango hari haje Messi na Gatutsi iwe yari yasiganye nabo bana wagiye kubatunganyiriza inkaho baragira nuko yari ataraza arangije wa undi naravuze gusa ngo batujanye tugeze mu kane arambwira ngo zana telefone ntabwo ari yawe arayijana Gitimbwa ngo asubire kuvuga wa muntu aratubwira ngo araguma avugane nawe bazozavugana twumva nuko baravuganye Gitimbwa aramubwira ngo no ngo se abo bantu mwajanye timwo bareka twese gaba abantu bose bajanye timwo bareka ngo musabe ico mushaka nubwo tutokigira twogishaka mu bandi ariko mureke kujana abo bantu uwo muntu aramubwira ngo ntakintu bakeneye kuko n'ubundi nyine ntaco bari bakeneye bari bajanye inka z'akarere bari bajanye amatungo yose y'akarere n'ibintu byose gutangira no ku mahuzi n'ibindi byose bari babijanye nuko aravuga ntaco bakeneye ngo bakeneye abantu baguma kubivugana na Gitimbwa baramunaniye wa muntu nyine avuga yuko nta kindi kintu bakeneye ari abantu bakeneye nuko baraturica aho ngaho ariko Merci iwe na kandi gahungu ibo ntibica aho ngaho cyo gihe twicaye none ngo batubwire ngo duhaguruke tugende hari nijoro ujya muhaye ngurube ngo arebe abona ntabonye Merci aravuga ati Merci yacitse none mwese ubu nyine ndabarasa mwese turabarasa turabica Merci nataboneka mwese murapfa ingurube yikoreye mu bivumo yihurukana mu kane ayihurukana mu Kagomba byari ibintu bibabaje cyane nuko na Merci icyo gihe nyine tiyicaye bagumye kujana n'abandi nabo baticaye abandi nyine bamayimaye ese mu Kagomba ubutambutse ku Kagugu nuko baradushorega turagiye Merci aza kuboneka gute waruvuze ko ari babwiye ngo barabica ngo Merci yatorotse Merci yari yagenda bwo yicaho ngaho yari yagiye imbere yakomeje bamwe bakabwira ujya bavuze ngo bakabwira abandi bavuze ngo baratwica akababwira ati Merci tago yicaye Merci agumye kugenda ariko uwo muntu we arakomeza avuga yuko batwica kubera ko Merci yacitse ariko abandi babo baguma kumubwira ko Merci tacitse ahubwo yajanye n'abandi bagiye imbere nuko turagenda tugeze uribuka ko twari tugiriye amasoko abiri isoko imwe ya kera yabaga imbere n'iyindi nyine abantu yari sanzwe tugeze hajya hagati ndetse hari haba n'umuhanda baratwicaza twese baratwira ngaha none niho ntimuhatambuka turabarasira hano nukuvuga ngo abantu bose tugeze twari mu rupfu sivyo Imana gusa yaturinze ariko ibo mu bitekerezo byabo bari bashaka ngo batwice hanyuma abari baturutse za Nyagisozi bege batitswe bari mwahuye nabo oya twari tutarahura nabo twabasanze ku Kagugu nibo bari imbere turagiye noneho aho ngaho bari batwicaje
tubona haje umukuru wabo uwo mukuru wabo barababwira ngo aba bantu niki ko mubicaje baravuga ati abantu turabica hari bamwe bacitse none turabica uwo mukuru arababwira ati mureke kwica aba bantu zenda aba bantu baba bagiye bacikiye ko tutababonye kuko hari bamayimayi benshi taho n'abantu bacikiraga kubera ukuntu bari benshi nuko baratujanye turagiye tugeze kuri Matunda tugeze hirya kuri Matunda dutangiye kumanuka agasozi kaba hirya kuri Matunda je umwana wanje yari umwana w'imyaka 4 kana kagahungu kubera ko abana bari bagize inzara bari bahunze bakomeretse ananiwe kugenda aricaye nari mpese n'uwundi ubwo yaze yigenzo w'imyaka 4 yose yako yigenze iriya hose mwavu yaze yigenze n'abandi badafite imyaka 4 bariko bagenda tako twari kubagira none aricara arambwira ngo arananiwe mayimayi umwaraza arambwira ngo siko mwicaye byagenze gute ndamure tumwana ananiwe kandi mpese uwundi none yananiwe nyine kugenda imana kujya umuntu utarageza ku munsi takiza kimwica taco guca abantu batarageza ku munsi uwo mayimayi arambwira ati se ntahuzu ufite kubera yuko twari dufite ihuzu iyo wambaye gusa niyo wazujana arambwira ngo sitahuzu mfite nari mfite urupande nifubitse ndamura ngo mfite urupande arambwira ngo ndumuheze ngahe ko mwana aho ngaho mbahonera ukuboko kw'Imana ndavuga ngo ndatangaye abanzi bacu natwe abanzi none baduhekeye abana aheka uwo mwana bagenda bariko barasa kugeza tugeze ku kagugu none yazasigara inyuma akavuga ngo aramwica nkabwira abane tukamurinda akaza tugera iruhande akambwira ati umugende we nta kibazo nawe yariko acumbagira nikaho nawe yari yagize ikibazo yariko acumbagira nuko turagenda kugeza tugeze ku kagugu haje kwa Ituru bari bagiye kutujana mwika ariko baravuga ngo ntago tuja mwika ngo tubanze tugende ngo batujane mu Kagomba ngo niho hakuru warumbajije ngo se bajya abanyagisozi ngo se twari kumwe nabo aho niho twahuriye nabo Pasiteri Ruhara nabo bari kumwe niho twahuriye ndetse nyine n'abakizuba niho bari kumwe naho twahuriye bo bavuye mu Kagomba ibukira bari bashitse mu Kagomba barasobora bakubanura turagiduhuriraga aho ngaho nyine ku Kagugu natwe baratujana nuko ni nijoro baratujana abo bana habaza ngo se umwana y'imyaka 4 yazagenda bose bari ko bagenda ico gihe na masereri nta kurya nayo masaha nta kurya babonaga izo kurya bari ko bagenda nta nabyo bari bafite nyine n'amasereri nukuvuga ngo baducishije hose niho kwako duca ho bamugihuru ho bameze bote aho bari ko baducisha niho kwako duca baradushorera nyine turagiye mu Kagomba ngo dushike mu Kagomba baraduharura bari bahambiriye umugozi kugira ngo no useseye muri uwo mugozi agiye kwinjira mu nzu bakamuharura hari bamayimayi bangana nk'ivyatsi abo bamayimayi ubarebye bari kubona harimo yahimoko harimo amoko menshi atandukanye ta abasirikare ba leta bari barimo kuko batubwiye bonyine ngo bari abasirikare ba leta bonyine babwiye ko ari aba FARDC bonyine baratubwiye ngo bari abasirikare ba Bizuru ngo none babaye bamayimayi bonyine umukuru wari ufite ikirumbi niko yatubwiye atapana kuvuga ejo umuntu atumvishije wenyine watubwiye ukuntu tubona twari abasirikare ba leta ngo ariko twese twagiye muri mayi kandi nyine bari bambaye n'amahuzu ya gisirikare ubona batandukanye na bamayi nuko baratujanye aho nyine mu Kagomba baraduharura baradusambisha niho twasanze Merisi n'abandi bari bajanye yahurutse n'abakobwa bari mu n'abanyamahoro niho twabasanze bajye bafatiye ku musozi wa kujya nabo niho twasanze ariho bari nuko natwe baradusambishije bariko batubaza ngo sintambara yabaye gute ni bande bariko bagwana bene ivyo ngivyo turabwira twebwe intambara twabonye intambara ya mayimayi nibo baje bashika mu mihana badusanga mu muhana nta n'urusasu bumviye muri uwo muhana bakuyemo abantu bashorera abantu barabajana niyo ntambara twabonye bo bariko bashaka ngo tuvuge ko bariko bagwana n'abana bacu ariko abana bacu ntabo bagwanye nabo tubibuze tuba tubeshe nuko tubabwira nyine ukuntu intambara yagenze
noneho babaza abantu bangahe bakuva bose bavuze kimwe. abo ni abakuru babo Abakuru babo kuko bari ko aho yenga mu kagombe twari kwicaye mu nzu twese bagomba kutubaza, bakabaza umuntu bakabaza uwundi, twese tukavuga ijambo rimwe kuko nyine nibyo twari niko kwari ukuri. Nuko aho ngaho twahavuye saa 5 za nijoro badusubiza kandi ku Kagugu tutarajya. Turagiye ngo dushike ku Kagugu, aho nyine mwika nizo bari badushizemo kari akazu gatoya gafite salon ntoya batwicajemo, twari abantu 65 hamwe n'abandi bose bari baduhujije. Nimba wicaye urambije tufunye, nimba wicaye upfunyije turanza kuko nta handi wabona urambiriza akazu kari gatoya. Nuko turahanga hariho abana bamwe bari kubahwera bahwerezwa n'inzara. Taje twari dufite cyo kubahembuza, abana baraye aho ngaho, twese nyine turaye aho ngaho, ibyo kuvuga ngo ibyo kurya izo ntanti byari no mu mawazo yacu. Turaye aho ngaho burakeye mu gitondo, ngo buce mu gitondo umunsi w'iposho abamayimayi bazanye barakomeje hanze ngo barangize bazana ibigori. Iyo nzu yari ifite imiryango 2, umuryango umwe harimo ibigori by'imishashi, ubwo nyine basaruriyemo. Bazanye ibigori ngo twokereza abana imishashi, bakosa umushashi bagahungurira abana. Ugize bahati yabona nyine baramuhunguriye, bibaze nawe mu kigori baragihunguriye abana, umwana w'uruhinja ngo karajya ibigori by'imishashi barabahungurira. Hari ababibonye hari n'abatabibonye, ngo barangize n'uwo muriro bari bakomeje, imvura iragwa wa muriro urazima. Hanyuma abana babona imishashi, abandi bararye bagowe, abana badafite amenyo. Ku Kagugu mwaje kuhava gute, byagenze gute, mwarahavuye muje? Ku Kagugu habaye munsi w'iyinga, hari uko mu masaa 9 gutya. Baratubwira ngo basohora Merci na Gatutsi ndetse n'umushi twari kumwe ari kwa Pasiteri Ruhara n'umurundi wari kwa Nuwa, barabajana bose, bari abasore bazabajana bose. Noneho barabasohora barabajana, ubwo natwe baradusohoye baraturana tuze tugende. Baratujana batujana Ikirumbi. Merci babaroza Merci twamenye iyo babajanye, nuko nyine twabonye babasohoye. Ariko bari batubwiye ngo barabajanye mu kanya barabagarura, natwe bamatubwira ngo nitugende. Aho hantu habaye agahinda kenshi, abavyeyi bararize, twarira tukabona baraje ngo se niki cyakibariza nkuko twatubona mubabaye, ngo mwabaye gute, kubera ahantu twari turi n'abantu twari turimo tugasa nkaho ntacabaye. Ariko Merci barabajana ubwo ngubwo, natwe batujana nyine Ikirumbi. Turagenda twashitse mu nzira, imvura iragwa irahita irasubira iragwa. Dushitse ahantu hamwe tugiye kwinjira nyine Ikirumbi, ahantu hitwa Sandra, murahaza aho bageze hari ikibuga cy'akabumbu. Niho twari tugeze, bamayima yo ku Kagugu bari batujanye, baduhaye ab'Ikirumbi, batwakira nabi cyane. Hajya mu muhanda w'Ikirumbi kubera yuko bari batubonye bwa mbere, batwakira nabi. Bari kwagutse abantu ko murabajana hehe, kubera ko mutabishe ko murabajana hehe. Nuko ituro tubona ajanye umukuru wabo, nuko mwabuka ubu mutwe na ituro murajana hose. Twajanye na ituro, tubona ituro aramujanye n'abasaza nyine twari kumwe, baragenda baja ituro aja kubwira uwo mukuru. Tubona baraje baradushoreye, nukuvuga ngo aho dusose kubera ukuntu twari turushe, no muri ibyo bijaga n'ugondo byose twakutwicara aho tugeze. Nuko baratujanye ngo batugeze mu muhana, bajyaga bamaye bo ku Kagugu basubirayo. Ariko Ikirumbi baratujanye batugejeje mu muhana, batwicaza hanze. Barangije kutwicaza hanze baradusambishije, ngo barangize bakaza batujana umuntu umwe mu nzu bakamusambisha. Baradusambishije twese, noneho mukuru yari hanze n'abandi nyine baducunze mu nzu, harimo abandi bari baje kudusambisha. Nuko baradusambishije, bari batubwira ngo rengeza amaboko hejuru,
tugusope nidusanga hari ikintu dufite kuko baratubwiye ngo tuzane ibintu dufite ngo tutabizana bagasanga hari ikintu dufite ngo barakurasa kuko nyine urengeje amaboko ngo barakurasa urumva imitima yacu yarimo gusa gupfa nta buzima twari dutegereje baradusopa ngo barangize basubira kandi bakazasohora umuntu umwe hanze bari kubamubaza ngo ukuntu nyine intambara kandi yabaye tubabwira nyine ukuntu intambara yabaye bari bashaka ngo bamenye ukuntu intambara yabaye bari babizi se sibo bazabikora niba bari twabikora nyine kandi bakabitubaza baratubaza ngo barangize nuko turaye aho ngaho ubu ni umunsi w'iyinga cyangwa akazi rimwe umunsi w'iyinga turaye aho ngaho ngo buce mu gitondo twiriwe kandi aho ngaho muri iyo nzu twari turimo bakazana nyine ibyo kurya kubera ko twari abantu benshi twokama tuvuga cyane ngo mutacu baduhaye bakazana ibyo kurya tugaheza abana umwana nimba amanyuye rimwe nari kumanyura irya kabiri basanga birashize ariko nyine twiriwe aho ngaho umunsi w'akazi rimwe turaharaye burakeye na kabiri ngo buce na kabiri haza mesaje muri telefone y'uwo mukuru wa mayimayi ngo baramubwiye ngo mu Tubondo ngo habaye intambara ngo kandi iyo ntambara ni Makongo wayiteye ngo yasize twitse umuhana wo mu Tubondo ngo ni Makongo nadapfa ngo ntambara izoba yarabaye yanditswe n'abanyatubondo basi twamenye nyine abayanditse ariko nyine n'abantu biya imuhira nyine nibo bari bayanditse ngo barangize ujya mu mayimayi aravuga iyi nzu yabaye ntoya nabo bari bafite kuvuga ngo bice Makongo ariko baravuga ngo tubakuca Makongo wenyine bose babasaza bose bari abasaza bane ndetse bari bafite n'utundi dusore nyine ku ruhande baravuga ngo barabica no kuvuga umwana w'umuhungu bamwe kako tubambika amajipo kugira ngo batamenya ko ari abahungu nuko baravuga ati none bana basaza bose turabica baradutandukanya iyo nzu yari inzu nyine itangira mu muhana batujanye twebwe abagore n'abana mu yindi nzu iri hepfo mu muhana kandi aho hekera nuko turaye aho ngaho uwo munsi wa kabiri ngo bazana imigozi yo guhambira abasaza kugira ngo babice turaye guma muri iyo nzu batujanyemo babasaza nabo baraye aho ngaho burakeye mu gitondo cya gatatu nta makuru tuzi ko bahari nabo tibazi ko turiho naho ituro yageza tujana aho agiye aho tugiye ariko ntarareyo bwaca mu gitondo akaza ariko umunsi wa gatatu yahageze saa 7 twicaye noneho bari baducunze nta gusohoka babasaza nta gusohoka aho bari natwe nta gusohoka nta makuru tuzi ko bahari nuko twiriwe ngo saa 7 ngo ashikaga muri yanzu babasaza bari barimo babasaza baramubwira ati noneho tuzi ko abantu bahari none wewe uje kuturebera ko abantu bahari turaraje araturebye basanze nyine turahari aratubwira ati babasaza bavuze ngo njana abantu babiri baje kureba ko mukiriho turagenda abasaza nyine turababona nabo baratubona twumva twikije umutima mu nda kuko tutari tuzi ko bahari kwa tuzi ko bapfuye ariko umunsi Imana iraturinda ariko kandi inicatumye batanapfa ico gihoma Mayimayi yabwiye turati dore message bavuze ngo twice bano bantu none iturarwa ati mu Tubondo hari umubembe wo ku Kagugu reka tumubaze ko mu Tubondo hahiye tubone kwemeraga ko habaye intambara ngo babaze bamubembe aravuga ati yemwe twebwe abembe bo mu Tubondo n'abanyabivu mutaco dupfa mukora ico mushaka ariko twitaco dupfa none tantambara yabaye hano nuko ku munsi wabo barakize ntibapfuye uwo munsi muza kuhava gute aho hantu gana naho uwo munsi wa gatatu itura aravuga ati yemwe noneho abasore nyine bagiye nabo bwagize buca abasore bakagenda bakaja kunyaga bari bagiye itura aravuga ati noneho bavuze ngo bana basaza bataraye bapfuye kubera yuko babafite bavuze ngo nijoro barabica urufu babica nari sinduzi ariko mwese murafa nta muntu n'umwe usigara turasigara yinginga bajya ba Mayimayi bahari arababwira ati wewe mwebwe muhuje tujane bano bantu tubajane na Giheri bariya nibaza
basanga bagiye Mm. nuko urugenzi ni rurerure Yego. ariko kandi ubwo batujana na Giheri hari mu mugoroba imvura twasohotse mu imvura yamigwa nyinshi cyane ariko turagenda hari ubunyerere bwinshi turagenda ariko tugera na Giheri tugeze na Giheri naho twashitse nijoro dushika mu nzu ya shefu kubera ko intuze umwanya uri kugenda kandi ufite izindi za gahunda nagiye mwana hageze muraharara muhava gute amutubwira n'ukuntu na Giheri twaraharaye bukeye mu gitondo tubona ituraraje azanye telefone aravuga ati hari abantu tuvuganye na Mico ujya utambatamba none aravuze ngo mubwire ukuntu abantu bameze ambwira ukuntu abantu badafite ibirato abantu bafite inzara abantu bagwaye byose nyine abantu bari babifite nuko Mico aravuga ati mugende mushakire abantu imiti munabashakiye n'ibyo kurya yohereza amafaranga nawe Imana imuheze umugisha nabo bari bafatanyije bose Imana ibaheze imigisha baraza bagura ibirato abari bafite babonye nimero zibeneye babagura ibirato abo bataguriye nuko nyine bagumye kugenda isereri aho ngaho na Giheri nyine ihuti twasuye kuharara bamaze kugura iyo miti n'ibirato kubera yuko abantu bari bafite inzara nyinshi bari ko banywa imiti ibinini bikabajya mu nda nuko tibasubiye kuyinywa kubera yuko nyine barariwe n'inzara cyane baratujanye ubwo ngubwo aho ngaho baraza bakora imitingi y'abantu benshi abantu bose baravuga ariko badukura aho ngaho na Giheri baratujana batugeza ahandi ngo ni Abala noneho twiri ku Kagugu twabonye batambukanye abagore bo mu Magunga twamenye iyo babajanye ariko ngo dushika aho ngaho Abala tubasangaho dusangaho abagore bo mu Magunga bari abagore 3 n'abana babo 3 nabo bari 6 barimo banyamuhanuka naho twabasanze nuko batujana mu nzu bari barimo turicaye mu mwanya bajya bamayimayi batujanye baravuga ati twebwe ntago mwoguma hano dusanze abantu hano bari kwanywa inzoga ntabwo tuzatuzinywa twoje kunywa inzoga tukabagirira nabi kandi twabazanye none nimuhuje tugende ngo tuje kugendagana abanyamuhanuko bajya bari bafite baranga baravuga ati twebwe bano nitwe twabazanye ndi mu bajana nuko bajya batujanye baradushoreye se kuva ngaho naho twari twagize ikibazo bariko banga nyine bamayimayi twari dusanze aho ngaho se bana bantu muzanye hano none mubajanye gute ariko bari badufite nyine baranga baratujana n'abandi nyine n'abashefu bariko bagenda badukurikira mu hana tugezemo baratujanye batugejeje mu yindi mihana iri aho ngaho imbere ya Abala baratujanye batugeza kwa Murima manuka kwa Murima batugeza kwa Murima mwaje kuhava gute mugera Ibaraka twihuta tuva kwa Murima tuje Ibaraka tuva kwa Murima twaraharaye ngo buce mu gitondo ni hari haje imodoka zijya zibikanyo niyo yaje nguje kutujana iratujana itugeza twatiye kugera nyine kwa Murima iratujana itugeza kwa Murima turaharaye ngo bucega mu gitondo abari itujana Ibaraka ariko ahantu hose twaciye twako tugenda baduciye tugasanga hariho abantu benshi ngo baje kureba ngo amateka y'Abanyarwanda n'inzu badushizemo bariko bakaza burira ku madirisha ngo baje kureba amateka y'Abanyarwanda bene ibyo ngibyo ariko muri urwo rugenzi twahuyemo n'ibibazo byinshi bitandukanye urugenzi n'ibirori twoshobora kuruvuga ngo turumara ubunyine abanyamuhanuka bahise basigara cyangwa baje kubasanga abanyamuhanuka baraje badusanga aho ngaho nabo kwa Murima Amerisi ndi mubi kubabona n'abagatoza Amerisi twasuye kubabona bamwe bakatubwira ngo barahari abandi ngo bapfuye abandi bene ibyo ngibyo kugeza tugeze Ibaraka ariko nyine tukabona ko bapfuye ariko batubwiye yuko bapfuye umunsi wa 3 niko batubwiye ko bapfuye umunsi wa 3 nuko tugeze Ibaraka tuhasanga abantu benshi bari bavuye nyine mu mihana bose niho bari bahungiye n'abari bafite aho baje nti bari bagiye bumvisha amakuru yacu ko tuje barahaturindira ariko Imana yaraturinze twaciye mu bintu bikomeye toshobora kuvuga ibyo ngibyo gusa ko ndagenda nca hejuru ariko harimo amakuru menshi n'ibindi bibazo byinshi twahuye nabyo aho ngaho Ibaraka abantu benshi baratwiyegereza
nako turishima tubona ko tweze mu bandi bantu. dusubiye inyuma ho gato bababwira ko bagiye kubasubiza ibaraka tuvuye ko ari mwira mutashe mu bantu mwarabyemeraga mwumvaga ari message imeze gute? Ntabwo twabyemeraga kuko n'ubundi twari mu maboko yabo twari ko twemera. Mubonye mutibutse ibaraka musanga abandi bantu mwumvise mumeze gute? Kumvishe nyine dufite ibyishimo ari kujya iyo umuntu azayishima iyo abonye ikintu kikubabaje uza wishima ukarira wabona kandi nikikubabaje naco kandi ukarira byose byahura aho hantu habereye ikiborogo cyinshi ariko kandi twari twishimye ko tubonye abandi bantu kuko aho twari tuzi ko twohava nta n'ibitekerezo by'uko twari turi kuko nta muntu n'umwe uhageze nta nawoje kutureba naho twari turi ariko usibye nyine Imana yaturinze kandi katuragira katugeza ibaraka. Imana yagize neza cyane ariko twahuye n'ibibazo byinshi twafushije abantu twahuye n'ibibazo byinshi n'intambara bagiye bagwino hamwe na muzehe twumvishe ngo yaguye hano pole cyane twarabonanye nawe mu bibogobogo ngo dushikira twumva nawe yaguye hano nawe twageze hano twari tuhamaze amezi 4 arapfa bari bataranatwakira yapfuye atarashikira no kuri iwe niba ataratwakira. None ubuzima bw'inkambi urabona bumeze gute mubayeho gute? Ubuzima bw'inkambi buragoye burakomeye ariko kandi nyine turihanganye turihanganye turiho nyine muri ubwo buzima bumeze gutyo. Imana izitugaburira Imana ikadukorera byinshi tutazi iyo bivuye ariko kandi reka mbanze nshimire n'abantu. Navuze ndakweza ijambo nanone ubwo uhageze kubera ko umwanya ubaye muremure gira abo ushimira ndetse n'ijambo cyangwa se ubutumwa ubwira abadukurikiye abatemera ko ibita byabaye hari iwacu abatemera ko ibita byabaye hari iwacu abatari bazi ubu butumwa ubabwira ijambo ubabwira ababagiriye neza bakabafasha mukava hariya ndetse n'abahakana ko intambara y'iwacu iterwa n'amahina na leta ya Kongo ugira ubutumwa bubaheze dusoza. Ubutumwa nababwira intambara yarabaye twatewe n'abantu benshi batandukanye ariko kandi na leta nayo yari irimo abazahakana ko leta itari irimo twebwe leta yaratwibiriye yonyine abasirikare batwibiriye bonyine ko ari abasirikare ba leta bagiye muri bamaye leta niyo yateye abantu kuko n'ubundi iyo itaje kuba leta baba barazamutse bakaja kubuza abamayimayi baba barabagaruye ariko kubera yuko bose bari bafatikanyije leta nayo yari irimo ni ukuvuga ngo abaturage bari batewe na leta n'abamayimayi bose bafatikanyije. Ikindi ntoreka kuvuga ndashimira abantu badufashije tukira aho ngaho nyine inagiheri twavuze twarahageze tubona ukuboko kw'Imana abantu nyine baradufasha batandukanye umuntu je nyine namenye ni Mico kuko niba nariko bavuga izina ryiwe ariko nabo bari bafatikanyije bose Imana ibaheze umugisha kuko badukoreye ibintu byinshi kandi byiza byatumye ndetse no kuvuga hari hasigaye twaciye bari ko bagenda batanga amafaranga kugira ngo dutambuke aciye muri abo bantu bari ko badufasha nyine Imana ibaheze umugisha. Turaza tugeze nyine abantu bageze ibaraka abantu baguma kugenda nyine abagira neza barabajana wabona uguhaye ibikuvana ibaraka ukagenda natwe turaza ngo tugere twaciye mu nzira kandi ndende cyane twaciye za Goma duca za Nyakabande ni henshi twaciye na za Gisoro aho hantu naho hari hagoye cyane kugira ngo duce ku mipaka tudafite ibyangombwa byari bigoye kuja mu gihugu c'abandi mutazi uzi yuko ayo n'amafaranga abantu bari bafite kubera kutamenya no kumenya nyine ibiri mu gihugu bari ko bahomba kuko abashoferi bavuze n'abamotari akaba ariko mubaheza kuko mutazi ayo mafaranga ariko turaza Imana iratuzana iradushorera tugera hano. Reka nshimira abantu ba hano na Kivale twarahashitse abantu bose barahaguruka inshuti n'abavandimwe abo tuzi n'abo tutazi badukorera ibintu byinshi biratunezeza
twumva imitima yacu iraruhutse twumva tugeze mu bandi bantu turavuga ngo biriya twari tugiye guhura nabyo Imana yarabiturinze natwe tukaba tugeze mu bandi bantu dushima Imana kandi dushimiye abo bantu bose shimiye abantu bose banakivali jewe ubwanje hari abantu banjanye barambwira ngo kubabwira amakuru y'ukuntu twatezwe ndayababwira amakanisa yose yari yahuye barambwira ngo kubabwira amakuru y'ukuntu twatezwe baradufasha baduheza ibintu byinshi ndashimira na famiye zanje zombi famiye aho nshatswe naho mvuka baradufashije nabo ndabashimira aho bari hose babyumve ndabashimiye nawe Imana ibaheze umugisha bariko bikorera ariko kandi nabo sinareka kubashimira icyo gihe nabo bakoze byinshi kandi baradufashije muri byinshi ndabashimiye naho aho bari Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane ibyo bintu sinareka kubibwira abantu kuba turiho none turiho kubw'Imana Imana izidufasha muri byinshi tutazi iyo bivuye ariko kubera izo ntambara ntabwo twari dufite kuvuga ngo tuzoza hano ariko abantu benshi bazanywe n'intambara abantu bari batuye mu gihugu nta kibazo bafitemo ariko abantu benshi bazanywe n'intambara kuri ubwo ngubwo kabashimiye abantu bose bagize neza ndabashimiye ndetse nshimiye n'abana bantu nabo baje kumbaza ibyo bintu nabo ndabashimiye kuko namwe iyo mwicaye muza mubitekereza mugatekereza nyine abo babwira ayo makuru ariko turi benshi bavuga ayo makuru ariko namwe ndabashimiye Imana ibaheze umugisha murakoze cyane sawa reka nawe tugushimire kandi tuguhampore nanone kubw'ibyo bibazo mwagiye muhura nabyo by'intambara ndetse mushikano ubura n'umutware wawe ibyo byose byari mu mugambi w'Imana kandi Imana ibafite mu mugambi yabakuye hariya ndacakora n'ibindi bikomeye nanone reka dushimire nawe warudukurikiye kandi tugusaba kwandika komenti nimba hari ico n'umutima wubwira ngo ufashe umuvyeyi ahangaha bari mu buzima bw'inkambi batigeze kubamo turaza kubashiraho namba cyangwa nanone uvuge namba yawe reka ubabwire namba yawe nimba wimenye urayizi umutwe cyangwa tuyandike ndayizi yivuge namba zanje jewe ni 07 81 51 40 56 ya niwumva ico ushobora kumufasha nanone uzamuvugishe kuri iyo namba turaza gushiraho niyacu umubuze nanone twebwe tuvugishe tukaguhuza nawe kugira ngo mukomeze kumufasha nawe turakora subscribe nanone reka tugusabe wongere ukandeho kugira ngo ukomeze uvuge ibintu biganiro ndetse hari n'abandi bajanywe nawe tuza kubashakira bakabageza ubuhamya reka tugushimire Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ikurindane n'umuryango wawe murakoze